Mwaramutse neza abandi mwiriwe abakunzi ba Nakivale Gospel TV aho bukeye ni mwaramutse aho bwije ni mwiriwe. Dukomeje kubashimira abakoze subscribe, abakoze like n'abakoze comment, turabashimira cyane. Hanyuma hano imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umutumirwa umusaza wacu mwiriwe. Mwiriweho. Amakuru yawe? Ni meza. Amazina se witwa nde soko? Nitwa Rugambiriza Dugana. Mu rugo aho warutuye nahagana hehe muri Kongo? Aho nari ntuye mu Bibangwa. Mu Bibangwa? Niho hari iwanje ariko itsina ni Murenge. Itsina ni Murenge. Niho nabaga. Aho bazabita Murenge? Aho bazabita Murenge. Aho abanyamurenge baturutse bazabita iwacu Murenge. Iwacu Murenge niho hari iwanje. Niho hari iwawe. Urakoze cyane. Hanyuma twifuje kuganira nawe ku bijanye n'ibyatambutseho mbere yacu. Ibyo muza mutuganira ni amateka kandi ni nk'ibitabo muba mwanditse ngiye tuba twifuza kuganira nawe. Hariho amateka yakahiseho ya mbere yababanjije kuba abategetsi hariya muri kya gihugu cyacu cy'Umurenge kuko wabivuze kuko wavukiye Murenge. Ese ni bande babanjije kuba abategetsi bahe Murenge? Abategetsi umukuru yari nyine Umuhanga, akaba na Nyiriminege na Rukarishya ariwe Kayira, na Rutazuyaza ariwe Ruhazi, na Rukebankiko ariwe Ruhimbika. Nabo nibo bari abategetsi aho ngaho Umurenge mu gihugu cy'iwacu. Ariko hirya naho hari abandi bategetsi bari bahari. Reka duhere ko mu Rurambo. Uvuze ko harimo abategetsi bagera nko kuri 4 barimo bakayira, barimo bande wundi warutubwiye baruhazi ari Rutazuyaza. Abo bose nk'abo bategetsi nyine uvuye kuvuga wo basha kwibuka imirara yabo kuko akenshi twebwe abanyamurenge twibanda ku mirara ubwo kugira ngo tubashe kumenya umuntu neza. Ndayizi. Naho n'umuzuzi wahabaga yitwaga Binyonyo. Umuzuzi yari nk'umucamanza wawe? Wari umucamanza. Niba ari umucamanza Binyonyo. Urubyiruko rwa none kubabwira umuzuzi ni ikintu bataza basobanukirwa cyane. Niwe umucamanza wahabaga. Niwe umucamanza wahabaga. Mbese Binyonyo yari umukiwe? Yari umwega. Wo kwa Senkara. Nibo bari abazuzi bicu. Niwe ari umuzuzi, niwe ari umucamanza. Hanyuma Kayira yari umusinzira ngirengo? Yari umusinzira. Aho umugenzi we wavuye kuvuga watangije ninde? Nyiri Muhanga. Yari umupfizi niko novuga. Yego yari umupfizi. Hanyuma abo bategetsi bacu uvuze ko bagiye baba muri kiriya gihugu cyacu cy'Umurenge. Wagenda utubwira imihani ariyo bari bayoboye? Bari bayiyoboye ndayizi. Woyitubwira ni uwuhe umuntu n'umuhana yarayoboye? Nyiri Umuhanga ndavuga Ruhazi ariwe Rutazuyaza yarayoboye Umurenge hitwa ngo ni Kugiko. Niho yarayoboye. Yego. Nawe nani Rukebankiko ariwe Ruhimbika yarayoboye ku Mukonashari. Kuko gafite amazina. Aho Nyiri Muhanga niwe gabari mushefu mukuru yaturaga Muhanga nyine Muhanga iwiwe. Mbese Nyiriminege nawe yaratuye iwiwe ngo ni Igihande. Igihande kwa Nyiriminege.
Kayira nawe akaba mu Ruvumera. Ruvumera niho kwa Kayira. Konza ngira ngo mu Ruvumera ni kuri Gatobwe. Oya bahita kuri Gato kubera kuko bagomeye Gatobwe ariko hitwaga mu Ruvumera. Niryo zina ryaho. Ariko Gatobwe n'uruzi. Ni ikiyaga bagize bararugomera ikiyaga. Mbese bagomewe nabande umuzungu warugomeje. N'umuzungu yaravuye uwo muzungu. Umuzungu yaravuye iwabo ndavuga se ngo yarahandi yaravuye yaraje abari bo barugomezaga barubakaga bari barubatse n'imihana abajenesi barayisenya. Bari barasize banubatse n'imihana myiza abo bazungu. Myiza cyane abajenesi abari basenye inzu zabo. Ubejo bundi abajenesi babagenda. Kuko basenye izo mu marungu izazindi zari mu marungu. Ziriya za Ebenezeri yari yarubatse. Bari izi za Ebenezeri zubu. Ujaye hari inzu zakataraboneka mbere. Zari zarubatswe n'umuzungu. Abazungu bari barazubatse inzu zamaga bene za zindi munda aseruka ukagira isoni. Izikizungu nyine nyirizo zamaga abafurero barazimara. Ariko abafurero n'abangirizi bagize iminsi bazabangirizi cyane. Nyuma sokuru uvuze nyine ko abo bashefu bagiye bakora wo kwibuka ico gihe y'imyaka yariyo ushobora kuyibuka ico gihe ico gihe batangiye kuyobora imurenge. Ni kera cyane. Ni kera cyane. Icyo gihe nanje nari mutoya ariko sinari muto cyane ariko ndibuka ni kera. Abanyamurenge bose bari bagituye mu gihugu cy'epfo hataragira ujaruguru. Muhire yagiye ruguru ndi mukuru mbona. Arenga aja mu mibunda. Tumva aja mu mibunda. Ruhimbika yahunze ibiboko by'umuzungu ngo ritingitingi. Arabihunga nicyo cyagega gisenyaga abanyamurenge. Aragenda aje mushoro. Mbese umuzungu yagaze bakubita ikiboko. Barakubiswe cyane ibiboko. Icyo gihe uwo muzungu yagaze abaziziki kuko umuzungu yarazaga yamara gushika yakugereye imetere agasanga imetero mutarayirangiza kandi uhaye uhinga ariko akakubwira ngo ese ngo kariya kutarakamara niki akama gufunga akagukubita akakurambika akagukubita. Mbese barashitse bakazabana bahingisha abazungu. Bazaga bahingisha cyane bakabajana nko mu mirima yabo cyangwa yari baraba wabaga ari umurima wawe ariko akawukugerera uko hano tuba dufite ahantu dupimirwa imirima twese none bakagenda bakakugerera umugozi kuko bakampimira ntuzi kuri iriya nzu iriya bakamapima kubona umugozi bakavuga ngo uhinge uwumare. Basangaga utarawumaraga agarutse vuba vuba abazungu se aburaho yazaga yasangaga wowe utaramara uwamaze nta kintu ariko utaramaraga bakamamuramba. Mbese abashangu bari baragowe n'ikora. Bari barapfuye icyo gihe umuzungu yari yarabakubise ikiboko. Ifimbo barazikubise ibiboko kwama baryamisha umuntu bakamukubita bakamurarika. Uwo nyine uwo mwene wanyu kubwiye witwaga Binyoni karakago yari icyuma. Umuzungu yaraje abasanga abona abandi bagabo bari kumwe bahaye banywa itabi. Ukoga ndiwanywaga n'itabi uhaye uhinga ngo ubunamuke ubanze unywa itabi. Araza ngo ashike ngo bamurangize babagabo bagira bati barirukaga babiri barihungira. Araza ngo ashike ati ni bande bahuze wega yamayangaga ndasimurwa. Izina yari wenyine yari ndasimurwa. Yamayanga yange guhunga. Araje ati
babandi bahunze ni bande baraha ngaha bahunze uwundi ati ntabo uwundi ati nababonye bavuge yamayanga aranga baramurambika aremera karakubitwa ariko yanga kuvuga babo twebwe kera n'uya kungukunduruzi n'upfuye no kuvuga ngo kuvuga ngo umene ibanga mwagiraga ibanga ariko abubu nyine bari kumena amabanga twebwe nuko ukunguku nkawe nukuntu kugupfira ahubwo bakanica ariko ntuntange hanyuma soko baramukubita ngo bamukubite ngo abyuke bamwambwira ati ryama uwabahishe araryama baramukubita 8 ifimbo 8 ibiboko 8 bagakubita kimwe 2 3 4 5 6 7 arabyuka baramureka ariko mwari mu bintu bigoye soko mwari mu gikoroni hanyuma ico gihe nico gihe mwagaza mubarengeza abazungu bakagendera ku gipoyo tukabikorera wigeze kubikorera soko dore narabikoreye nabashanye namukuye mu gitembe hamwe ngo ni mu gitembe tumujana mu rurambo tumwikoreye gutya aha kubituka mbese mukamwikorera mwari mwarabaye nk'imodoka zabo nimwe mwari imodoka zawe ukunguko kwarukwirwa none ukunguko ndumva uko ndi bageze zo metere kwarukwirwa muzungurukana bakamukura aho ngaho kwa ruhazi bamuzungukanye mu metere mu mirima yose bakamujana kwa ruhimbika aho ngo ni kumukona shari akahava bakamujabukana akaja agafata kwa nyina umuhanga imuhanga bakamuzungurukana mu mirima yose bakamukura bakamujana no kwa nyina iminege bakamuzungurukana mu mirima yose akahava bakamujana kwa kayira bakamuzungurukana mu mirima yose uko ariko bahaye bagenda bamuzungurukana bamwikore uko ari kumutwega wagize ngo aza akagenda ari hasi se ari ku mutwe wabo umupime kumuhanura ishe atata we cicu ko ndakubwira dore twaramwikoreye imvura yaraguye haguye imvura y'urubura tumwikoreye tumufatana hamwe ngo ni kwirunga tumujana mu rurambo nama kwa kundi nakikoreye twama tugenda neza ngo dushike kwirunga dushika twamaze gukayura agu imvura y'ubura igitanga twariko tunanirwa gufata umukindi twinjiye mu kiraro cyari gihari cy'umufurero ngo ni rubangiza twinjiramo turota aricanira turota n'umuzungu ngo tumare kota ntitumaze dushize imbeho ati mwikorere turamwikorera twama tumushira ku gipoyo turamujana tumwikana muri kanani yuzuye ikazidufatira hano mwijosi utyaha mwijosi kaza mavuga sukuma turamujabukana tumufatana hakuri iwe gari ku gipoyo gusa hejuru kuri mwebwe amazi karabagera mwijosi kandi yo mwanga kubera iki mutamukubise mu rugo ruzingo ni mara mugera twamatugira guta turamujabukana tumuhera nako no kuri Nyarurambi kwase uyu mugabo uraha mbese mwagaza mugenda mu mwakuranwa mumukura kwa chef runaka mukamusingiriza abo kuwundi chef babandi nabo bakamukura abonga uko nyine twamugejeje aho ngo bucega nonoga ati mwanjanyega tumugejeje aho ngaho niho twamusize aravuga ati nibo bazosubira kwikorera nabo hanyuma iyo gaminsi iratambuka wavuze ko abapfurero basenya ayo mazu yose bari barubatse nayo ejo bundi barayasenya nibo basenye kandi aya ejo bundi yariko yubakwa na ba Ebenezeri hanyuma sokuru hariho umunsi bambwiye ko wagiye ugiye kureba inka
ngo ushike uhura n'abasoda bakugirira nabi uwo munsi ese uwo byibuka soko jewe aje nani de loi de Rome yaraje yageze iwanje de loi de Rome comme ça ari daje uziko icyo gifaransa kitari kikivugwa cyakera so igifaransa oya iyo de loi de Rome ni igifaransa yaraje yageze aho iwanje araza arambaza asanga ndaryamye ku musego naragiye ngiye kureba inka noneho batwirwaneho bari barashe umusirikare bamurasa bagiye mu isoko uwo musirikare washike yari umuhungu w'umusore nari muzi duturanye gatwebwe gaho noneho akaba umuhungu w'umunyamasisi ariko akaba umuntu wibona ngo amare gushika akaguma gutuka aguma gutuka twirwana naho gatazi kwa kundi bavuye ngo utazi urusinga ngo azarukebesha umutsima naho ntazi kuko baraho ngaho bari kumwe gaho mu isoko yamenyaga uwo ari we noneho aragiye ngo amare gushika wa muhungu bavuga bati uriya wahoze adutwiriye mbwa akaba yahoze adutuka none atarabona naho aragenda ngo baze gutambuka bataha bamaga bamurasa akaba umuhungu wa mwene wacu mwene komeza mvuge nta mpamvu yo uwo muhungu naka kaba kago nawe yarakayega yamamurasa aramurasaga amuvungagura ukuguru kwamara kumuvungagura ukuguru yaranafite n'imbunda y'amashini gani uwo muhungu uwo munyarucu waba ari kugira ngo ayisingiye barirukaga basa n'abahunga ababo barayihungana barayirukankana ubwo gasigara gahaye ahirima aho ngaho noneho bararwana nibo barahunga abandi nabo basigariyo abasirikare ngo barahajega naho imuhira iwacu iyo aho batahaga ngo hakurya ku mazu y'abahungu bacu abariho bataha bamare kwataha ngo bashike bwa bundi batashe uwabo noneho ndagendaga mu gitondo ngendaga ngiye kureba inka iza naho uriya muhungu wanje yahunze inka zijana no gutavu aho twazaga tukamira mu karaha ngiyaga gutyaga ndagenda ngiyo nagendaga ngo mare gushika tirekagira ngende mbwira umugore ntankorera sinanariye ubwire ngo ndarya birananye tirekagira ngende haracyari mu gitondo kare ngize ndagiye iyo nagashikaga shike sanze kiraro ntankazi yawe sanze gazajanye n'ubumaso ngenda gashaka ubwabo niriko ngenda nashaka ngo shike ganguye kuri wa wundi wa musirikare ndamubonye ngo mubone harampamagaye wampamagare garambwiye gati muzehe tese uri kurambwira ngo ati ndiko ndaguhamagara wewe ndakuruzi ati sogokuru ati ntabara hano tese uwamenye ati nakumenye uri sogokuru ndiko ndakubona kandi ndi mwene wanyu ndi umwana wanyu none guze narakomeretse umpambiye ndahagaseka mbaje guhagararaga shatse nko kugira ngo nzuyaze ongere gahontoya kagira ngende umuntu mva ambuye akambwira ngo n'umwana wacu none ndeke kugenda ngoje kumureba dire kagira ngende niba nica sinoheba
umuntu umbwiye gutyo ndagendaga ngo shike sanzega yarakomeretse nambuye ga ishati nari mfite ngiye gakugira ngo nzoyisature mbaje kwikuramo ikoti ndasubiye nikuyemo ishati nayo nambaye igihe nifashe mu maboko ngo ngende cyambonaga abashi babiri ngo mbabone ndabahamagaye yemwe mwabashibo tinimuze hano mumfashe turengeze uno musore tumukure hano hari amazi hano hari amazi inje kumuhambirira ahantu humutse tino ndabafasha niyo naje nde ishaje titumurengeza abagabo batatu turamurengeza tumugeze hariya tigira muhambi babashi bamabatinya baricara nabo batinya no kugenda baricara naho babonye basobe ko barabarangira ngo bagire gabacya mbonaga umusoda njewe ga icyo gihe tukabaga nko mu gacikaniza twari nk'abantu nko mu kabande aho yari yahungiye aho yarari yahungiye hari mu ruzi iruhande rw'uruzi noneho mbonaga ngo ndebe gati ari icyatumye batinya aricyo babonye nanje namanumva ugize nk'ubwo izubwo sariye kuvuga neza niruke niruka nkagenda yenda bakandangiza ntibaravuga ngo ndi yaduye barandaza none kandeke ndicara ariko mugihe nicaranye n'uyu baraza banica nicaranye nawe kandi nyine ngiye kumuhambira ntabwo namubwira ngo ndaguhambira nza kukuzanira amata niko namubwiye ibyo Rome yaranabyanditse yabibajije uwo musirikare none haragaruka nanjye arabimbaza ndamubwira akamubwira ati nuko nabona ko yambwiye uwo musirikare nuko badata ngo marega gushikaga baramfata banatangira bakubita barangubitaga barakubita noneho abansigaga ahandi bamaze gusa n'abanishe barankubita bamvuna ukuboko bavuna ukuguru turi kwereka turuzi naho bavunye isuku pole sana kiragaragara cyane kiragaragara aho nuko ukuboko nako kwacu iri gufwa ryacikiye pole cyane ryacitse nuko kabasigaga bantaye gaho ariko bakubise ubundi araza ngo amare gushika arababaza agatesi uyu musaza mwakubise mukaba mwamumennye umutwe naho bakubisega inkwebo bayingubita mu mutwe irasatuye umutwe amaraso yaba ankwiye banambuye amahuzu yose barajanye basize gutaye aho ngaho basize bataye ngaho kandi bakuziza ko wari ugiye kubagirira neza warutabaye wawe noneho gabawundi akababwira agatema umuntu wari uje kumpambira kandi ari njye wamuhamagaye kandi yambwiye ngo araza kunzanira amata none mu mwici naho bakaba bakatanya amabazo bagira ngo abahutu bere babandi zantera hamwe z'amajabo n'intera abanyarwanda bashenesi nuko waza kubita yari umuhutu ingana gute